जय जय भगवती सुपा देवी देउराली की माई। जय जय भगवती सुपा देवी देउराली की माई। अर्घा खाँची देव भूमिलाई तिम्रो शक्ति खोजेर नपाए। जय जय भगवती सुपा देवी देउराली की माई। जय जय भगवती सुपा देवी देउराली की माई। फूल पाती अक्षता चढाई देवी तिम्रै आरती गाई। जय जय भगवती सुपा देवी देउराली की माई। जय जय भगवती सुपा देवी देउराली की माई। अर्घा खाँची देव भूमिलाई तिम्रो शक्ति खोजेर नपाए। जय जय भगवती सुपा देवी देउराली की माई। जय जय भगवती सुपा देवी देउराली की माई। देवी तिम्रै शरणमा परे चरणमा। देवी तिम्रै शरणमा परे चरणमा। देवी तिम्रै शरणमा। परे चरणमा। देवी तिम्रै शरणमा। हे भगवान परे चरणमा। देवी तिम्रै शरणमा। 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 शरणमा हो शरणमा परे चरणमा। देवी तिम्रै आहै। 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 परे चरणमा। देवी तिम्रै गाई बाँकी छ र प्राणं मे तर्पयत चक्षुर्मे तर्पयत श्रोत्रं मे तर्पयादाचिर्वार्भावे षष्ठा मे पुरुखाय शाश्वत कर्तव्य पूर्वोच्चारित मम गृहे आदौ दीप कलश गणेश पूजा हेमकला नाम्नी देव्यां अझ के भन्नाले लक्ष्मीनारायण पूजन कर्म निमित्तक मम कृत्याः शुद्धार्थकं रूप्यं चान्देवताकं कर्मणं सरस्वतीदेवताकं यथा गोत्राय त्यसको दान प्रतिष्ठा ल पैसा छोप्नु कति राख्न आछ दशांश छोप्नु पर्छ 100 राख्दा नाम पूर्वचारित यथा गोत्राय यथा नाम सर्वणे ब्रह्मणाय ल शान्ति अब शान्ति रोखदय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वय उहाँ पर जानुहोस् उहाँ गएर ल यसो टिको लगाइदिनु त दिनुहोस् है शान्ति रेधी ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वा गोमता नाम्नी देव्यां सफलाल चिन्तामणि विष्णु राजु हिमानन्द विकास गण लेखनाथ सम्मान पुत्री गुरुपता नाम्नी देव्यां सपो ब्राह्मण मम गृहे पुण्यां भवन्तु मम गृहे स्वस्तिर् भवन्तु ब्रह्मन्तु स्वस्तिर् भवन्तु ब्रह्म संकल्प सिद्धिरस्तु गर्ग ओम सत्रश्य रिधिरश्य हित संकल्प सिद्धिरस्तु धन सम्पत्ति यस सबै
कुराहरू बढ्दै जाउँ भनेको ओम ज्येष्ठञ्चम आधिपत्यन्तमे मनुष्यमे तामसमे वसमे वसमे जेमासमे महिमासमे मर्याय चार्याय आचार्याय च स्वाय चारणान्तरि चरु शान्ति पृथिवी शान्तिरापो शान्तिरोधय शान्ति वनस्पतय गोत्रोत्पन्न पञ्चपर्वत मम गोष्ठी मम व्यापारे मम श्रीयम भवन्तु ओम श्री को आपका धन सम्पत्ति ल मिला सानीका भन्नेका बोल्दा आज सबैले बाँड्नुभयो अब बाँकी रहेकालाई त्यहाँ राखिदिनुहोस् कोही थपिन बत्ती जलाएपछि ल अर्जान ओला ओला पनि खद त्वा मगने पुरी का बाहड लगोर बाबा बाजाबन प्रेतोर बाबा सुखद त्वा मगने पुरी का बाजाबन प्रेतोर बाबा सुखद त्वा यता सुन्नु हल्लाई नमो नमः बत्तीलाई टीका त्यही ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगदिताय कृष्ण आरोग्य सुख सम्पद मम दुःख विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते ओम कर्मसा रुहाय शाश्वत कटि योगदारिणे नमो नमः एक बार बोलो दीपनारायण भगवान को ल उइला राख्दिनुस् प्रति गृणे पछि अब पाद पंकजम सुरासुरैर वन्दित दिव्य स्वरूपम पढाउने कि अरु मान्छे भइहाल्छ नामले मान्छेलाई कति हुन्छ अक्षता फुलहरू फुलको माला भन्दा फुडा पुनरापद विश्लेव विकिरणा यावत् पूजां करोमि तावतो सुस्थिरो भव सुपर्षद भेटी फल चढाएर पुजाइरहनुहोस् हरि ओम ताद्यम अर्गम आसपानी पुनरासपानी पञ्चामृत सुदो सम्वादि मध्यमा नमो ददो सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय दशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते ओम वरुण कलशाय नमो एक बार बोलो वरुण कलश भगवान को लकै राखे पादा तिरुवार भावे सष्टमी पुरुगाय शाश्वत कटियो गार्डे नमो नमः उही वरुण कलशमा राखिदिनुहोस् त्यसपछि विष्णु नाभिधीर्ता करे सर्वदेव निर्मित स पञ्चजन्नाय धीमहि तन्नो बताभ्यो नमो नमः त्यसैमा पाञ्चान देवता सम्झेर ल यसो मार्जन हरि ओम महा गणानां गणपति गो हवामहे प्रियाणां तावतो सुस्थिरो भव सुपर्षद नमः त्यसपछि आसन भगवानलाई फूलकुशका आसनहरू ओम आसनम ओम श्रीमान गणाधिपतये नमः गणेशका दुलाईहरू ओम रिद्धि नमः ओम लम्बोदराय नमः ओम महागौरी सुताय नमः ओम गणनायकाय नमः पतये नमः ओम श्रीमान देवी देवता श्रीमान
त्रैलोक्य तिमिरावः वरुण कलशाय नमः जपकोरं गणाधिपतये नमः सफलावती भवे जन्मनि जन्मनि फलं निवेदया शान्ति बोलो विघ्नहर्ता श्री गणपते ननं भूत गणाधिसेवि नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् ओम श्रीमान गणाधिपतये नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि गर्नमा त बोल्न भन्दा कुटनीति जाने हुनुपर्छ के कुटनीति समाचार भना पत्रकार त्यसलाई ठिक थियो त्यसैले अहिलेसम्म उ भयो हैन पत्रकारले हाइलाइटमा आएको एजेन्टै हो कि पत्रकार त पहिलेदेखि नै हो त्यसलाई अहिलेसम्म हाइए गराउने विदेश सेक्रेटरीले अरु कसैले लाखको भएर भएन के लाखको त छ हैन त्यो बाहेक अरु विकल्प छन् भनेर सकिन्छ त भन्ने कुरातिर लाग्दैन हामी त्यो भरम पनि भयो कि लटमा इन्ट्यो कि हामी अब त्यो त क्याबिनेटले निर्णय गर्ने माता रानी का ध्यान धरिए माता रानी का ध्यान धरिए काम जब भी कोई करिए माता रानी का ध्यान धरिए माता रानी का ध्यान धरिए काम जब भी कोई करिए माता रानी का ध्यान धरिए माता रानी का ध्यान धरिए काम जब भी कोई करिए कोई मुश्किल हो पल में टलेगी हर जगह पे सफलता मिलेगी कोई मुश्किल हो पल में टलेगी हर जगह पे सफलता मिलेगी हर जगह पे सफलता मिलेगी सच्चे दिल से प्रणाम करिए सच्चे दिल से प्रणाम करिए काम जब भी कोई करिए माता रानी का ध्यान धरिए काम जब भी कोई Cinta dari
देवी माँ की करो दिल से भक्ति जग में फिर ना किसी से डरिए जग में फिर ना किसी से डरिए काम जब भी कोई करिए माता रानी का ध्यान धरिए काम जब भी कोई करिए शिवो बाबा प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चोदा ऋषि ओम ऋगे जो सानो छन्दे बेउ नम मुखे मुखमा ओम प्राणाख्या आख्या देवताय नम हृदय ओम आम विजय नम गुहे यज्ञमिम तन्नो तो अरिष्ट यज्ञको सभिमन्त धातु विश्वै देवास यम ह्रीं क्रों यम रम लम त्वं शम 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 हम स अस्या मूर्तौ प्राण ओम आम ह्रीं क्रों यम रम लम त्वं शम 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 हम स अस्या व्याम उतामर्पसानयादन्ने नातिरोहति आसनं सर्व्यामि ओरितं तुयमेतत् सुखस्पर्शं पाच विश्वभूतानि त्रिपादस्वता पौन ततो विकवं व्यात्कारा मसा नसन पृथिव्यां पयो खदिको पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोदः पयोदिश नमः सावित सहित ब्रह्मणे नमः अब शुद्ध जल फेरि अन्तो प्रमहन्ते ब्रह्मणे नमः अब द्वै अधिक्राबाणो लक्ष्मणाभ्यां नमः उमासु स्वाहा ओमः तं समताकर सुदयन्तु यते चित् अव माधीर्न सन्तो खदि मधुनक्तभो भवन्तु न मधु समर्प्यामि ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां भनिसकेको पहिले सूर्य सन्त समाहितं लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमा सहित श्री शिवाय ओम शुद्धोदकस्मानं समर्प्यामि ओम लक्ष्मीनारायणं समर्प्यामि ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमा त्यसपछि गएर कपुर अलिकति चन्दन परुगा परुगन्ध ते सोमवतो मदाय रचोचुतः यन अनुपुरं कौस्तुभं वनमालाज चन्दनं प्रतिगृह्यतां ओम तां ओम चन्दनं समर्प्यामि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम तिला श्वेता सकिर्णास ब्राह्मण निर्मिता पुरा तस्मादेश प्रदानेन मम पाप पुरुगं व्यादो कदिदाभ्य कल्पयन मुखस्य किं बाहु किं रूपादौ ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः नमः त्यसपछि तुलसीका पत्ताहरू छन् तुलसी तुलसी रूपाच रूपाच मञ्जरीं भवमुक्ष नमः शिरं पूजामि ओम विष्णवे नमः ललाटं पूजामि ओम वर्णये नमः नेत्रं पूजामि ओम रवये नमः करं पूजामि ओम फलाध्यक्षाय नमः नाभिं पूजामि ओम विश्वरूपिणे नमः कट्टिं पूजामि ओम जगत्प्रभवे नमः जगमे पूजामि ओम सूर्याय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवोत्तराय च त्यहाँ तीनटा प्रतिमा छन् ओम पार्वती सहित ओम साम्ब सदाशिवाय नमः द्रव्यं समर्प्यामि ओम लक्ष्मी नमः उमाय नमः सरस्वती ओम सावित्र्यै नमः हामी चार भएन
मान्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि अस्ति आमाको बात भेटेको तर बिहाको कोहीले अलिकति बाँध्न हरे ओम कृता दीपग्रहण देवेशे कौलोक्यतिमिराग दीपं दर्शयामि देवाजन्य तं नोतासा सावित्री सहित कर्मणे नमः नोमे तस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पितं गिराण सुमुखो भूत्वा वर्षेत परमेश्वर पदभ्यां प्रदिश श्रोत्रा नैवेद्यं सर्गानीतं नैवेद्यं प्रतिगृह्यतं गृहाणाभ्यां नमः। त्यसपछि सुपारी ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् यस्तो जन्मनि जन्मनि फलं समर्पयामि ओम लक्ष्मी शान्ति प्रयोक्षमे द्रव्यं समर्पयामि फलं समर्पयामि ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। चढाइदिनुहोस् अब चामरं समर्पयामि ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमा सहित फलहरू ओम सौरभ्य युतै परागपितै लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। अब यति गरेपछि आफ्ना मन्त्र जप्ने गुरुले दिएका भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय नमः। ओम यथाशक्ति जप समर्पयामि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमा सहित श्री शिवाय नमः सावित्री सहित ब्रह्मणे नमः। सहित श्री शिवाय नमः सावित्री सहित ब्रह्मणे नमः। अब त भगवानको पूजा गर्न यही जल यहाँ चाहिँ सप्त समिधा कृता अवधेन पुरुखं पशुम्। अब हामीले पनि नमस्कार ब्राकल्पे वैवस्वतरितरे अष्टाविंशतिस्तमे सत्ये तीर्थद्वाभ्रावर्तं हिमवत पर्वतैकदेशे नेपाल स्वस्व एवं ग्रह गौण पराशर इति पंचपर्वराय पंचपर्वराम स पुत्र दिलराम रोमलन्द विकास रवि वसन्त नाम शर्मान सहित सपुत्र वधु विमला पुत्री दुर्पता नामी देव्यान स प्यारे पौत्र पौत्री प्यारे पौत्री सभौतिकाय सपरिवाराय वार्षिक मानसिक सांसर्गिक व्यक्तित्व भण्डादि पुष्कर स्पर्शन दैव पैतृक कर्म पाक क्रियालोक कृत्यत शरीर उत्पन्न बाल वैधव्य नेता पत्वा पुत्रादि सकल पाप क्षय पूर्वकं निमित्तक अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यार्थकं आर्थिक अन्ते विष्णु कृतिद्वारा यक्ष दीपदानं भूमता नामी देव्यां तन्तुका एकान्तल नामी देव्यां तीर्थन्तुका अब चौका छ त यो बसी एवया निकालेर लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमा सहित श्री शिवाय नमः सावित्री सहित ब्रह्मणे नमः। तलपट्टिबाट माथिपट्टि तो मुढा फुकाएर ट्याक्क माथिपट्टि ल चढाइराख्नुहोस् ल बेलपत्र हजुर चढाइदिनुहोस् मैले भनिसकेको छु। तिनी पोका सबै चढाएर बेलपत्र तिनी भइसकेको छ ल एक गरेर बेलपत्र चढाइ सबै स्वादर सहसा पिष्टो अमृत सोदोदक स्नानं ओम स्नानं ओम दीपाय सर्वगणा सति पशु सति लोक सन्न भयसनि अग्नि प्रजां पारो तन्नो कलो देतो पसना सुदका भगवरा कमसोद भगवत्सरा पावननारी सततं पटौराबाट जलाउने ओम र भैमा कसैले भैमा राखेर नउठाउनुहोस् सबै उठ्नुहोस् ल दाहिने पार हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
रामको यो पनि रामको यो पनि रामको यो पनि रामको पनि शिवको यो पनि शिवको एक बार भगवानको सम्पूर्ण कुलपितृहरूको भगवानको जगतजननी दुर्गा माताको गरुड कलशको दस्तिकलाई देवताहरूको क्षेत्रमालाई देवताहरूको सब गङ्गाहरूको सम्पूर्ण तीर्थहरूको गौरी षोडश पुरुषं पशुं जैन जैन भजयं तदेवास्तानि धर्माणि कर्तमान्यासं देहनाकं महिमानः स्वसन्त जेत्र पूर्वे लासन कार्तिकेयं बन्हे तर्याकं रजनीश गणेश्वराणां हिरो भव भीड भंग आसुर भव बार्जा बम भव प्रतोर भव सुभंग आसुर भव बार्जा बम प्रतोर भव सुखद त्वा मगने पुरी कबाहण अलि माइ तान्नुस् त घिउ धेरै भएन ल अब अर्को पनि जलाउनुस् र तिनी हो भव भीड भंग आसुर भव भनी पुनरात्मानि पञ्चामृत सुदोदक स्नानम ओम दीपाय नमः यहाँ बत्ती हेर्नुहोस् है निब्लागो सोस्ताये आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक सन्य भय शनि प्रजा बहुला मे सुदत्त अलि नचाउनुहोस् है अब ओम पितृभ्यो नमः ओम गंगाई नमः तुलसी नमः देव्यै नमः ल कटौराले सोल्कम ल अब त्यो चाहिँ ल कटौराले त्यसलाई यता राखिदिनुहोस् अब यहाँ बोलिसक्यो है कटौरा भएमा राखिदिनु ल अब सरकार ल ठिक छ त्यतिकै भए पनि भयो ल अब अर्को पनि अब हुरहुर्ती हुन्छ है ख्याल गर्न होला ल अब एक कुण्टा लिएर सबैले अब लिएर हिँड्ने एउटै सरकारी अब पालेसी त तिनी पछि आरती गर्न हुन्छ मामा तिनी त्यही राख्नुहोस् माधवम श्रीधरम देवकी नंदनम नंदनम संददे रुक्मिणी रागिणी जनकी जनये पल्लवी बल्लभ याचित वैकुण्ठय नादैर गाउँदै बजाउँदै नादैर गाउँदै बजाउँदै हरि बोल हरि बोल हे भोला वैकुण्ठय नादैर बजाउँदै शान्त सदा शिवजीको विघ्नहर्ता श्री गणपतिको हिन्दू धर्मको सोर्धो अजायत श्रोत्रावायु च प्राण समगदगनिरजायत अब 5 सालेको जलाउनु कटौराको फेरि सर्वगणको सोतये सहस्रमूर्तय पूजा गरेपछि मार्दन नमस्तुरन्ताय सहस्रमूर्तय सहस्रपादा चाहिँ बालबाबे षष्ठामे पुरुषाभ्यो नमः अब गणेश गंगा तुलसी सबैलाई सम्झेर ओम गणनाम त्वा गणपति गो अभामहे प्रियनाम त्वा गणपति गो अभामहे निधिनाम त्वा चमयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवोतराय अरु यहाँ चाहिँ भएकाले एक कुण्टा अब कपुरमा च्याप छोएर नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय यो पनि रामको तो पनि रामको सारा संसार रामको यो पनि रामको तो पनि रामको जाउँला बैकुण्ठै नाच्दै गाउँदै बजाउँदै जाउँला बैकुण्ठै नाच्दै गाउँदै बजाउँदै कर्म गरानु
स्वर्ग जाने भएमा ए स्वर्ग जाने बाटो वैकुण्ठमा नाच्दै गाउँदै वैकुण्ठमा नाच्दै गाउँदै बजाउँदै जाउँला वैकुण्ठमा जाउँला वैकुण्ठमा नाच्दै गाउँदै बजाउँदै जाउँला गोमता नामले बिहान सपुत्र भदौ हरिता अखण्ड सौभाग्य प्राप्ति ममा आयु आरोग्य ऐश्वर्य धन धान्यादि प्राप्ति पूर्व विश्वकर्मा देवता श्री लक्ष्मीनारायण तीर्थय हरिओम दक्षिणमा विष्णु तीर्थे ददामिते रौप्यम विष्णुमयम दीपम कीर्तेन समन्वितम सुवर्ण लक्ष्मीनारायण शंकरात्मने देवी प्रपन्ना धविश्वेश्वरी पाय विगत गयाते दुखम मरणम कदाचित कथंचित कुदंचित लभन्ते कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारकैकनाथम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरन्तकारी भानु शशि भूमि सुतो भुदस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे भगवान को राधा कृष्ण भगवान को सियावर श्री रामचंद्र को श्रीनारायण भगवान को विघ्नहर्ता श्री गणपति को जगत जननी दुर्गा माता को गौरियानी षोडश मातृहरूको सम्पूर्ण कुलपितृहरूको गरुड कलश को दश दिक्पालय देवताहरूको क्षेत्रपालय देवताहरूको नवरादि देवताहरूको स्वर्ताकर्ताका कुलपितृहरूको चार वेदहरूको 18 पुराणहरूको गौ माताको पृथ्वी माताको सम्पूर्ण तीर्थहरूको सम्पूर्ण देवी देउरालीहरूको सम्पूर्ण गङ्गाहरूको बचोदा अन्यसी बचो मे तन्नौनम तन्नाप्रेण ल सबैलाई यस्तै तब पुण्य दर्शनाथ दुःखका स्तुति पनले चाहना गरिएका सबै कार्यहरू परिपूर्ण हुन् भनेर पुस्तक लाग्यो पुस्तकमा मामुद्धार दयानिधे ब्रह्मा वनले अभिलाषा गरिएका सबै कुराहरू परिपूर्ण हुन् भनेर संसार सागरे मग्ना मामुद्धार दयानिधे ब्रह्मा विष्णु शिवाराध्य परसिद्ध जगदम्बिके मनो अभिलाषी तं वरन्दे नमस्तुते ओम श्री महाकाल ओम विष्णु शिवाराध्य नमस्तुते ओम श्री नमः यही बाटो वासुदेवाय ओम नमो वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो वासुदेवाय यसो अब नाच्ने हो बिक्रीको कण्ठाइमा नाच्दै गाउँदै बजाउँदै जाउँला वैकुण्ठमा नाच्दै गाउँदै बजाउँदै जाउँला वैकुण्ठमा नाच्दै गाउँदै बजाउँदै हो नाच्दै गाउँदै बजाउँदै जाउँला वैकुण्ठमा नाच्दै गाउँदै बजाउँदै नाच्दै गाउँदै बजाउँदै हे स्वर्ग जाने बाटो नाडङ्गा चामा भरते गानाले स्वर्ग यही भयो लक्ष्य भरते गानाले स्वर्ग यही भयो हरे राम शिव पार्वतीको भगवानको शिवा काली महालक्ष्मी महा सरस्वतीको सम्पूर्ण कल्पनाको
शान्ति सर्वगो शान्ति नम मण्डल स्थापित देवी देवताभ्यो नमो नमः जल जगबोरुगे जलम सर्व्यामि अब कबरा कल्पे भविष्यदिको मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे सत्यतीर्थद्वापरान्ते कलियुग सप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यवर्त अन्तर्गत अष्टादश अध्याय श्रीमद् भागवत गीता पाठ पारायण कर्म पञ्चबाणादि हवन कर्म पहिले खनालीको हान्न पर्छ र है कस्तो यत्र बेर घाँस काट्न पानी नभएर आज 3 बजे उठेर अगाडि जाने पानी खाएन नन्द त हाम्रो मान्छेले नि खाइयो 10-12 जना मान्छे अब यता सुन्नु अब हाम्रो एकजनाले बनाउँछ हामीले खाली छन्छ हामी दुईटा देवर ल फुल्ने राज जन्नुहोस् ओम सर्व नक्षत्र मध्ये तो सोमराज व्यवस्थित तस्मै सोमे पुनराज पानी पञ्चामृत सुदोदक स्नानम ओम अग्नय दिक्पाल भ्यो नमो नमः मार्दन नमस्तुरुन्ताय सहस्रमूर्तय सहस्रपादाशीर्वाद भावे सन्नामे परोगाय सत्यम अर्गम आस्वानि पुनरास्वानि पञ्चामृत सुदोदक स्नानम ओम अनन्ताय नमः भो अनन्तया गच्छयातिष्ठ यावत् पूजां करोमि तावतो सुस्थिरो बाबा सुप्रसन्न वर्दो बाबा त्यहाँ एउटा भेटी फल्गु ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां चाड्यान्त अन्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकं विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिपरद शारदां ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः ल बल्ल धूप ओ राजन्य क्रेता ओरोता दैसा जदा वनस्पति बत्ती सल्काउनु यस्ता छन् हात नेटाउका भाइ सिद्धियो हात दिन दिइहाले ए म त यता मैले उतारै नि उसो भए गाँस भेटल गमला सानो बधाई ब्रह्मा विष्णु शिवाराधे प्रसिद्ध जगदम्बिके मोती देव माता च स्वासिद्धि सरस्वती कीर्ति लक्ष्मी धीर्ति हो त्यहाँ माथि अब फुल्ने राज जन्नुहोस् सूर्यनारायण भगवानलाई ओम अर्घम समर्पयामि ओम श्री सूर्यनारायणाभ्यां नमः अब मार्दन ओम नमस्तुरुन्ताय सहस्रमूर्तय सहस्रपादाशीर्वाद भावे शरणामि पुरुकाय शाश्वत पठे यो ओम नन्दाय नमः ओम सुनन्दाय नमः ल यहाँ चाहिँ सिन्दूरम शोभनम दिव्यम भर्तुरायुर्विभव क्रेता ओरोता दैसा जदवैसा आजायता बत्ती त्यसपछि बत्ती सल्काउनु आजायता स्रोता ओम धनस्पति दशराजुतो गण्डाय गण्ड उत्तमम् ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः त्यही चढाइदिनुहोस् आत्मशान्ति प्रयोग छ भए ओम पुरुषोत्तमाय नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः टुप्पमाथि धर पदे ओम पद्मफला समर्पयामि ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः स्त्रे परिजयस्थितो विजयते गोपालचूडामणि सूर्यतां देवदेवेशन एक बार बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान को पुरुषोत्तम भगवान को ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः
सोममाभयामि स्थापयामि पूजयामि चन्द्रमाभयामि पूजयामि तं बुधमाभिमां ओम प्रेयस्वते अतिजयो शिवपुत्र कृष्णवर्ण भू शनिश्वर यागच्छया तिष्ठ शनिश्वराय नमः शनिश्वरं महावयामि स्थापयामि मर्जा पेशसे समुखध्वरदा यथा पलाश धूम्रसंकाशम् ओम आपो इष्टामय उष्टानवज्यस्तातनहमैरणाय जगसे ओम धुरुषा आपयागच्छया च अद्यो नमः रातो ओम शोणापतिनो भवान् इत्राणि स्थानः अग्नि स्वाहा सोजः समर्पित्यं ह्रीहाणा शुभको भूत्वा प्रसीद परमेश्वर सूर्यादि नवग्रेभ्यो नमो नमः नैवेद्यं निवेदयामि युक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां फल मधेशान मध्य श्रृंखलायां सोतु पूर्वलिंगस्थान दुर्गाय नमः कृष्णवे नमः मध्य आग्नेय मध्य श्रृंखलायां सुधाय नमः दक्षिण उत्तरगाभ्यां नमः मर्दनिकं श्रृंखलां गणपतये नमः पश्चिमलिंगस्वाभ्यो नमः मध्य मार्गशानाय नमः विद्युदाय नमः तं यदुर्गाय नमः विद्युदाय सांविदाय मात्र विदाय होतलिंगस्वाय नमः उन्निशाय नमः रुद्राय नमः विनाय स्वादाय नमः ओम अवने महिषाने में चवन
सहस्रपादा शिशुरोरुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिधारिणे नमः। ओम नमः कमलनाभाय नमः। रोहन्ति परिसरपरिसोत्तरि एवान दुर्वे पट्टनु सहस्रेण शतेन च व्यासदे प्रजाता देव स्त्री युगम पुरा। तथा सपुत्र पुत्रवधू तथा आचार्य परिवार सकल परिवार सहित हम वट वृक्ष पूजन अहम करे लो छोडिदिनु जल ल फेरि फुल छ त लिएर आइदिनुहोस्। ओम नमो विष्णुजी तुभ्यं सत्ताय परमात्मने पद्म योनि तद्मुखी वीर गर्भ पितामहं अभय मणि प्राणम यज्ञ सस्यजी हेतवे अभय हामी देवी समूर्धं भागे व्यवस्थितं अम्बयुक्त रथारूढं कोटि सूर्य नम पर्वं देवाय देवते यज्ञानं पदये नमः। आगच्छ वर्मन् वर्मन् स्नानेता दृष्टो भव यावत् पुनः करिष्ये। ओम वटवृक्षाय नमो नमः। पुनः समर्पयामि वटवृक्षाय नमो नमः। ल भाउ अब त्यहाँ
Naramrita Aza Samagani